Frappa Cruise Fashion Powered by Foreo modni je događaj koji je okupio brojna imena hrvatske modne scene. Svoju cruise kolekciju predstavili su Twinsi, Antoni Avantgarde, Bubba Design, Arileo, Ledenko, Ama Bijou, Lovely Bags, Karin Design i Ana Marija Asanović. Ovo je, ja mislim, prvi put da su samo splitski dizajneri, znači to moram naglasiti. U jednoj opuštenoj atmosferi predstavili smo svoju cruise kolekciju i stvarno smo svi počašćeni što smo ovdje večeras. Poseban doprinos cjelokupnom modnom događaju dao je i najveći švedski beauty brand Foreo, koji je ovom prilikom predstavio svoj posljednji beauty izum, prvu pametnu i najnapredniju UFO masku. Zbilja smo ponosni što nas kao najnagrađivaniju marinu na Jadranu podržao je švedski beauty, najveći švedski beauty brand sa zbilja jednim proizvodom koji je UFO maska, koji je švedski proizvod. Mogu reći da Marina Frappa postaje epicentar svih sportskih, modnih događanja na Jadranu i da je ovo samo uvod u jednu veliku poslovnu regatu koja se održava početkom 10. mjeseca. Frappa Cruise Fashion posjetile su brojne poznate ličnosti kako bi uživali u najnovijim krpicama modnih dizajnera, ali i isprobali Foreovu UFO pametnu masku kojom su još jednom pomaknute granice ljepote. Ni bivša misica Fani Čapalija nije propustila ovu priliku, te nam je otkrila kako uvijek rado dolazi u Marinu Frappa. Marina Frappa mi inače poznata još od prije, a pogotovo kad se ovako nešto događa, normalno da bude još ljepša nego što je. Znači niste prvi put tu? Ne, nisam prvi put. Prije su bili tu izlasci i to, a onda malo pauza i evo sad nakon dugo vremena. Zato mi je malo i više drago nego što bi možda i bilo. Kako provodite ljeto? Imate li planova? A ljeto ko ljeto, mislim mislim da nema ljepšeg godišnjeg doba od ljeta, tako da pa najviše se možda svede na kupanje. Tak. Radno ili? Pa mikse, polu. Ovaj modni događaj svakako će postati tradicija Marine Frappa, koja se s razlogom smatra epicentrom modnih, kulturnih i sportskih događanja. Ovo sigurno postaje tradicija, ovo je samo jedan početak i zbilja sam uvjeren da ćemo postati epicentar svih događanja na Jadranu, a i šire. Da je Marina Frappa nezaobilazna destinacija i središte svih važnih događaja na Jadranu potvrđuje i njen bogati i raznoliki program. Sljedeće događanje je vaterpolo turnir na jezeru koji je zbilja svjetski fenomen. Nakon toga imamo jedan izbor ljepote i onda 4.8. Oluja u Frappi, jedan veliki boks event sa stranim boksačima i tu zbilja smo potrošili energije i sredstava da to bude na svjetskoj razini. Modni sportski događaj koji će ljeto svim posjetiteljima učiniti nezaboravnim dokaz su da se Marina Frappa s pravom smatra žilom kucavicom modnih, kulturnih i sportskih događanja na Jadranu.